Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan amagi. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Amok nga addan asawa ni Fred. Ngamjak nalapdan ti agayat kankwana. Rason, tapno aklo nakadagos idinagdaton kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maggie dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, asino man unday takatetext mo, Maggie? Itay pa nakaisam ka dita, ah. Si Kamat. Nasgan ka di amuam na asino, Trisha? Saan ka di nagsaritaan ta nga awan ti agilimlimad? Di mo ibagaan ni Fred man unday takatext mo. Amumad gayam. Sa lodsudan pa'y laang. Kunak man no nakiwin naswaskan kan kuana. Ada asawa ni Fred, saan ka di? Nagkarimot ni Fred asinaan ng ti asawa na. Katsyaktun ti kalay sana. Namati kamot kan kuana. Ay ayatak ni Fred. Kat ilaban ko ti ayan-ayat mi, Trisha. Kasano, nuluklukon na kalaeng? Ay na, ay ayatan nak ni Fred. Kat di na maarami ti kasta kanya. No para kanya, ni Stephen ti maikarikan ka, Maggie. Ni Fred ti ay ayatak. Kat saan na ngagbaliw dayta. Ay na, kamali ti lablaban mo, Maggie. Okay lang no kamali. Tinapatag, naragsakak. Okay lang kan ka? Oray pa kadadaulam dayta, ha, Maggie? Agyaman at na umay ka, Maggie. Tapaburitok ti menu dito yung restaurant, friend. Agpili ka nga rodan nuan niya ti kayat mo akanen. Siya ako timang bayad. Friend, sakbay nga agpili ak. Ada ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya day tayo? Sigurado ka kadi nga ikalay sana? Saan ka di nga inkarik day takan ka? Kaano nga ron? Diyak pa'y sigurado no kaano. Nga madanon to. Madanaganak ngamin. Amangan mo't no isukat na kitita duma. Awan ti pagdanagam. Saan to ang mapasamak day ta? Gaputas si kalaing ti ay ayatek. Agyaman ak nga ron no kasta, friend. Ay ayatan ka unay. Ala, huston ti drama. Agpili ka kid din iti kayat mo akanen. Kalpasan na. Agawid tayo di boarding house ko, ha? Saan tapay mo ta nagkalay sa? Abay ko maamakiawid akkan ka. Kayat ko nga ipanaknak mo nga ay ayatan nak. Fred? Alan, agorder ka niti kanenta. Naimbagagsa pa, Maggie. Kastamat kan ka, Fred. Kumusta titurog mo? Okay, Matt. Wanya, itulod kan? Saanan, Fred? Ha? Apay saanan? Kabaalak magagawid. Okay, no day tati ko nam. Fred? Oh, anya manen? Sigurado ka kadi nga ikalay sana? Apay ay adagulit ka. Wen ko nakmat. Maragsakan ang lukas ta, Fred. Anya pa lang teraramidem. Ingka nga ruda nagpalas. Amangan no umayan ti asawak kat makita na ka ditoy. Saan ton amatong palte arapaap mo akalay sata? Apay nga itakalaang, Maggie. Kaya't ko tagina na, Trisha. Sung batampay nga umuna ti saludsud ko. Sa dino tinagturugam idirabii. Anya ko matibibiyang mo. Di mo pa'y sungsung batan dagiti awag ko kan ka. Kasano laang ano ada napasamak adakas kan ka ijay. Di naksir muna nun. Tinapatag nakaawid akon. Nagbalbaliw ka atalagan, Maggie. Ni, anyat kahit masawan. Nagbaliw kan manipod nam amom da a Fred. Saan ka mo takasta idikat? Ni,
Anya ti nakakatkataway timbagak. Ay na, di mo ka di pakibibiyangan ti love life ko, Trisha. Madanaganak nga rod para ken ka. Kasano laeng no dagita a desisyon mo ti mangitunda iti panagsagabam to, ha? Agpanunot ka man iti maminribo, Magi. Nalakakan ka ti mangibaga iti kasta. Ngam no sikat ada iti sasaadak, sigurado ang maawatan nak to, friend. Ada jutik ita, Magi. Sikan ti makaamo dito boarding house ta. Okay. Nakaluto akon iti kanam. Agyaman nak, Trisha. Awan anyaman na. Mangan ka, ha? Wan. Ay, wan gayam. Anya nga iti ibagak ka ni ma'am no saludsudan na ka. Ibagamlatan ang masakitak. Ay na, makabaso lak tumanan, gapukan ka. Saan na bale? Bumawi ak tumutkan ka. No apay ngamin atila papapanam. Di nak man sermonan manan. Ay na, no saan ka laang a best friend. Ay, No saan na ka best friend? Anya ko mataramidam. saan mo adamagan no anya ti aramidag? Umay mo kat din isara ti ridaw, tagrubwata kon. O sige, agananad ka ha. Magi, ada ka dita? Wan, mabit lang. Apay, anya tiraramidam diti boarding house mi. Sarong karang ka. Sabong kang chocolate para kan ka. Ay, diyakalaan na kita. Apay kung masaan? Imbagak mo't kan kang adan nobyo, saan ka di? Agam, adan asawa ni Fred. Aging ka ita. Mangnamnama kapailakan ko na. Ha? No siyak ti pilyam. Awan to ti pagbabawyam. Ni Fred dayayatak. Saan ka di pala nalawagkan ka dayta? Sapay la ko mata malawlawagan ti panunot mo. Sapay ko mama, tamaklon mo na ni Fred dayayatak. Sana si ka. Magi, asino tinangibati iti sabong kan chocolate di tarwar? Ni, apay nga insarak mo palang na kita. Asino nga rod tinangibati? Asino kumapay ngay? Ni Stephen ah. Uy, nag-sweet mood to ni Stephen. Oh, adoy, alaamon. Siya kung tinangiyo nagparakan ka. Ay, jakawatan dayta. No kayat mo, kukwamlatan. Sigurado ka? Wan Ni, apay aya ka gurguram ni Stephen. Katawan mo ti dakas ngar aramidan na kan ka. Saan nga ruda makawaawat day ngay Stephen? Kung nakasardangan na kun, ngam natangkan ti ulo na. Kasta talaga. Agayat nga rod kan ka. Maminsan pa'y nga umay dito eh. Talaga pagsasawakon. Grabe kamot. Kasla si kamot laeng ah. Nagtangken ta ulom. Di mo patpatsyan ti bagbagak, aliklikam ni Fred. Natangtangkan mo ti ulo ni Stephen ang siya. Ay na, Magi, saan anasaya at tikas nga ibagbagam? Kasanungay, no da kayo gayam ka ni Stephen tinaituding para ititunggal maysa? Happy anniversary, Magi. Ato iti regalo para kan ka. Agyaman nak, friend. Anya nga itilinaon da ito a paper bag. Lukatam atap na makitam. Masigurado ka magustuhan data. Okay. Wow! Ninginaan na bag ka na relo. Magustuhan ka di? One friend. Ay na, arapaap ko ti maadan iti kasto abag ka na relo. Pasensya ka na. Dito'y paila park ti pagsaritaan ta. At ang amin ti asawa kay boarding house ko. Okay lang, matkanyak, friend. Tinapatag. Agkadwata ita. Agyaman ak tamawatam. Anyagayam tararamidan na iti boarding house mo. Di na kaya't ngagsina kami. Anya? Wen, ngam di kagdanag. Siyak ti makamukan ko na. Okay, no kastati ko na. Magi, Oh, apay ka di, Trisha. anya ti kayat asawan da ito'y, ha? Ha?
Pregnancy test kit daytoy. Masikog ka kadi? Oh, Ko, apay adi ka sumungbat. Masikog ka kadi, ha? uwan. Kunakon kat. Ni Fred ti ama ti sikog mo, saan kadi? Uwan, Trisha. Ay na, agpampanunod ka kadi, Magi. Amo mga adan pamilyana, nagpasikog ka pa'y laeng. Kunanamot nga ikalay sanak. Ikalay sana ka. Kaanon to? Mano abula ng tinapalabas, ngam aging gaita, di nakapaylaing kalaysa. Trisha, Amo na ka di ti maipapan iti sikog mo. saan pa'y? Diyak pa imbagbag ka. Nasayat no kasta. Saan mo nga ibagbagakan kwa na? Apay kumadyak ibaga. Kat iso ti ama ti sikog ko. Madadaan laang tibiyag mo no ibagampay kan kwa na. Tinasayaat nga ramidam, likli ka mo ni Fred. Ornosam tabiyag mo. Diyak kayat ama isagmak ka, Magi. Pang-asim ko ma. Dumngag ka kanyak. Oray italaang. Nakaluto ako niti pangrabyan tamagi. Umay kan tamangantan. Saanak pa mabisin. Kasano ko maasaan ka amabisin, kat di ka pa'y nangnangan. Trisha, saan na replyan ni Fred dagiti text ko kan kuana? Saan ko pa yan na makontak ti sigod na number na? Kunakmat ngamin nga i-block mo day di alalaki. Madadaan laang tibiyag mo gapukan kwa na. Okay laang kumano awan sabit na. Ngam saan, tadamat nga rod asawa na. Tulungan na ko, Trisha. Nas ka na makasaritak ni Fred. Danggam kumamot ti bagbagakan ka, Magi. Saan anatangkan ti ulom? Aklo namon asaan ani Fred ti parakan ka. Amok anarigat. Ngam aramidem latta, ta iso ti rumbang. Rumwarak. Sa dino ti papanam. Mapanak isi pagtrab-trabahuan ni Fred. Anya? Nas ka na makasaritak. George? George? Oh, Magi. Anya ti araramidam dito yung office. Rabiin. Adda ka din ni Fred? Awan ni Fred. Siyak ti night chief ita. Sa dino nga rod dayan na. Apay. Adda ka di bagam ken kuana? Adda ko man napataga pagsaritaan mi. Amo Magi. Napintas ka. Makabirok ka pa iti sabali ang mangayat ken ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Likli ka mo ni Fred. Saan mo adadaulan ti pamilyana? Respetuon kumamot ti bagim. Awan karbo nga mamangibagay ti kasta kanyak. Addakan ka, no denggam ti balakad ko wenno saan. Ibagamkit din no sa dino tayan na. Nas ka na makasaritak ni Fred. Amon ni Abi ti maipapan kada kayo kan ni Fred. Kat saan mo kuman nga urayan, ama isagmak ka. Ni Abi latta ti legal nga asawa ni Fred. Oh, kumusta ti turog mo? Nasakit ti ulo kan bagbagik. Kasanumat ngamin, impilit mo pa'y laang ti rimwar idirabii. Magi! Ha? Magi! Rumwar ka dita! Sino ti agpupukaw? Siya kun ti makisarita kan kuha na Trisha. Magi! Nga masakit ka. Siyakon. Siya kun, kabaulak pa'y matibagik. Sige. Nagkutpagtirupam a babae! Urayin naklang dito. Magi! Siya kun ti makisarita kan kuha na. Naimbagmat ta nagpakita ka kanyak. Anya ka diti masapul mo. Siyak ti asawa ni Fred. Iso nga'y mayak, takayat ko nga ibaga alikli kamon ti asawak. Tano saan? Idarum kayo adwa. Sarda nga mon ate teksan wano awagan ti asawak. Di mo ko madadaulan ti pamilyami. Babae kamot akas kanyak. Iso ang makonsensya ka kumamat. Di kan agsaupay. Diyak kayat adeng ganti palawag mo. Day talaang ti ibagakan ka. Warning pay lang ita daytoy.
Ngem no ulitan nyo pa'y. Saan akon nga agpangadwa amang reklamo kada kayo? Nangag ko amin timbaga na kan kamagi. Diyak ka mo daramitak, Trisha. Patib karam ti pakinakam mo. Kan agpanunot ka na imbag. Ornosam ti biyag mo para iti agbalinton nga anak mo. Bidot ka di ti agayat, Trisha. Saan abidot ti agayat? Ngam saan nga umno at tao ti inayat mo? Nagsakit, Trisha. Nasaysaya at matyangan ti kastoy anapasamak. Tapno mariingkan iti tagtagainap mo. Tauray anya ti aramidam. Kabit ti papel mo iti biyag ni Fred. Nagulbod ni Fred kanyak. Kunana sinaan ng ti asawa na. Ngamsaan matkayam. Ala, huston. Adalam ti agpakawan. Kat aklunam mo ti nagbasulam. Kasanulangan ti masakbayan tagbalin nga anak mi. Saan mo akasapulan ni Fred iti biyag mo? Mapadakkel mo anasaya at ti anak yun. Uray awan tulong na kan ka. Samay sa, addaak mo dito'y no kasapulam ti tulong ko. Agyaman na, Trisha. Gaputa din binaybayan. Wan ta best friend ka. Kandakkel ti naitulong mo kanyak idi. Kat panawan mo tan, tapno so balitak dagijay at tulong mo kanyak. Oh, anya ti aramidam diti boarding house mi, Stephen. Ada ka din ni Maggie? Wan, adda. Say-saya atom ti agdaton kan kuana, ta heartbroken dayjay. Nagsinadan ka ni Fred. Anya? Pudno ka di day ta? Wan, ngam di mo ibagpaga asyak ti nang ibaga. Ha? Ala, agtugaw ka pailaan dita. Tayabak ni Maggie. Maggie! Ada bisitam! Asino? Rumor ka, taumay mo kitaan. Ne, Stephen, anya teraramidam ditoy. O may kasarungkaran. Ala, makaamo kayo ditan ha? Agluto akpa iti kanan tayo. Stephen, pasensya ka na kadagiti na isawsawang ko kan ka iti kalabas. Okay lang kanyak. Chocolate para kan ka. Saan ako naging matang iti sabong, tama nga no di mo mananalaan. Agyaman Stephen. Maggie. Apay? Mabalintag daton kan ka? Kuha, sa anak pa yan nakasagana ang makirelasyon manen. Okay lang kanyak. Agurayak. Uwan mauray nakpay. Siya, pwede ko namin. Talagang agurayak. Manipod idi, saan kon anakit kita ni Fred? Awan matan komunikasyon mi. Saan mat asimardeng ni Stephen anagdaton kanyak kat inaklon ko. Pagyamanak, tauray saan nga isuti amati sikug ko, inaklon naklatta. Nagkalaysa kami nga rod, kat awan ti babawik ani Stephen tinakikallaysaak. Alakastan kat agyamanak. To'y pagayam mo, Maggie. Agyamanak pagayam Maggie iti daytoy apakasaritaam. Inayat na ka ni Stephen iti likudan tinapalabas mo. Kat sapay lakuma tagtultuloy ti ragsakyo nga agasawa. Subadam ti panangipatagkan ka ni Stephen. Kat sapay lakuma tagtultuloy ti ragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinagan a Maggie, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang